Na četvrtom Međunarodnom likovnom saboru Levča na otvaranju izložbe članova Klisa u Rekovačkom domu kulture goste je pozdravio Bernard Ljubas, član upravnog odbora likovnog udruženja Centar. Došli smo na četvrti sabor likovnih umjetnika Levča. Nažalost, ovo je memorialni sabor, četvrti ukupno po redu, a prvi memorialni, nadamo se da će do godine biti održan isti takav, zato što se ovaj sabor posvećuje direktoru poljoprivredne veterinarske škole Marku Vitiću, koji je tragično preminuo ljudskom zlobom, ako smijem da kažem tako, a zašto da ne smijem, istina nema potrebe da se krije. Mi želimo da svake godine održimo ovaj sabor i da se svake godine setimo Darka Vitića. Ove godine imamo jednu čast, mogu da kažem, da su naši prijatelji iz Trstenika došli kod nas i večeras ćemo da otvorimo ovde jednu njihovu izložbu. Potom se obratio i izložbu otvorio Mirča Pantelić, predsjednik kluba likovnih stvaralaca Trstenika. Dolazimo znači iz Trstenika, iz udruženja kluba likovnih stvaralaca, skraćeno KLIS, tako se zovemo. Do sada smo imali kroz naše udruženje preko 100 članova, znači za ovih 30 godina koliko postojimo, a aktivne članove imamo negdje oko 40 članova koji aktivno izlažu svake godine, znači u Trsteniku imamo prešeno 2 izložbe, jednu prolesnu, zatim jesenju i normalno i da malo i u komšiluku izlažemo kao što se došli jesu. Imamo i likovnih kolonija. Jedna je i ova, prošle godine smo bili u Kameniću, zatim smo bili u Svojinu i tako dalje. No da vas ja previše ne davim s time, dovoljno je o nama toliko, znači pozivam vas da pogledate naše sličice i da uživate onoliko koliko smo mi uspjeli da dočaramo vam kroz naše radove. Na četvrtom likovnom saboru Levča prvu nagradu osvojio je Vladimir Mutić iz Republike Srpske, drugu nagradu Gordan Mićić iz Kruševca, a treća nagrada pripala je Milisavu Brkiću iz Poljne, članu kluba likovnih stvaralaca Trstenika.